Aye, minjani hinkwenu. Guys, ku na lexi hi chusaka hi luya ntukulu luya wa tikomba ku na yexe wa swi vona ku leswi a nga swi chayi thyaka a tlhela ku lava ku mi tisela swin'wana swa yi4 swingomana thyaka ntsena ku na lexi a nga na bifi luyani a nga mupfala a nga na bifi luya i bifi ya njhani u vulavula hi swilo swin'we sukisela kwale ka wamanyangatsi hinkwenu byela na milanga swi musana i bifi yaleyo a nga yi koti na bifi na sweswi mi ta swi twa leswi a nga ta i nhlamba ntsena leyi a nga ta yi humesa laniwa tingoma leti a nga ti lava ku ti humesa a ni mina u n'wi tiva ku hava lexi a nga ta xi yimbelela mzaya a nga na nghoma a nga na nchumu mina advice leyi ni nga ta n'wi nyika yona mzaya ni a fane a sukela beef a nga yi koti a hambana ti-beef a ti phikizanisela na va ma2k va yena leyi hayi legend laniwa laha hi le makumu ephosa nge lungi la mzaya wena a wu koti nchumu hambi beef yini a wu koti wena kahle that's why no sweswiya mina ni tisole ngopfu laha ka ni nga ndla life liya loko njhani ni ve ni ya swi yingisela ni ta ku ni ku mara swi make sense wa ni fanele ni tle life liya mara ka swilo swo ka swi nga pfuni nchumu so phela a swi pfuni nchumu swilo leswiya ni swi vonini ni waste nkarhi wa mina ngopfu laha i lero a nga na nghoma a nga na beef a nga na nchumu munhu waloye mi ta swi twa na sweswiya swi nga ta yimbeleriwa ka luwa wa mfuwethi luya mi ta swi twa ku i ta byeriwa hi zexcc i ta byeriwa hi a nga na nchumu mpfalani hi lero a nga ha swi tivi ku ri i lwa na beni kumbe i lwa na hina kumbe a nga ha swi twisisi ku la se i la ku penga mzaya lexi ni nga ta ku advise xona n'wana sesi kelela mati i ma hisa kwale ma hisa kona mzaya kuma mali leswi swa ku tsandza mzaya swa ku tsandza leswi huma wa ta loko a wo humanyana i relax humanyana ka social media mzaya ti chayela music wa wena i nga ri ka social media swin'wana swi bohi ku hlamula mara wena swa vhe swi tikomba ku laha yi talangi quantum mzaya wena mina a zini ku chava hi beef wena hambi no ka ni nga ku beef wena a ku na beef leyi nga ta ni beefa hi yona a ku na beef leyi nga ta ni beefa hi yona i to vulavula hi xixin'we n'wathakeni wa milenge ya swimusana fonyonyo dendere vito rero dendere ku tikiwe khale vito rero se la ku teka mavito ma wena ku tisale ka mina ko swi njhani wena mzaya a wu na nchumu wena u nga ta xi yimbelela wena mzaya wena a wu na nchumu nga ta xi yimbelela wena a wu na nchumu nga ta xi yimbelela wena that's why na loko vanhu va ku chava ku wa diti va phosa hi beef wena wa diti va phosa hi beef i na beef kwini mfana loyi u nga na beef nchumu loyi mi chava swilo swin'wanyana a ni mhembyana ku tiva na ku hava lexi a nga ta endla nchumu hi xona a nge le ku ndleka nchumu ma ngu vona i le ku tirheni i tirha ku kelela mati sweswi ma swona sweswi i tirha ku tata tijojo ma swona ku ndlala yi le ku n'wi dlayeni a ku hi le ku performeni hi le ku i ndlala yi n'wi dlayaka a ku la ku performa ka la ta n'wi vava tigigi letiya 55 hi 2 months i twa hi nga ku va nga n'wi nyika 10 nyana a ku ta 10 a nga ta yi kuma keleli mati me le ritavi leyi ya nwisaka vanhu mati ya le ritavi va nga ta khomiwa hi tikholera vanhu a ma tiva malama ku mati lama i ka ritavi laha complex leya ka masingita va nwa mati ya le ritavi lama ta mi komba video ya kona a kha a ka ritavi ma n'wi vona ku munhu waloyi le ku tsandzekeni guys mi kombela mi nga xava mati lamani n'wina mi lavaka ku va healthy mi ta khomi hi cholera mati lama me le ritavi guys a nga na mati mo basa loyi a nga borhanga na mati le ka yena hi nga ta kumbexani mi nyika mati lama ma huma ritavi be careful u kona nchumu luya no la a za ti sunga hi yexe a nga dlayiwangi hi munhu to ze a teka ntambu wa ku hi December loyi la ku teka nsati wa yena njikajika na yena a na nga na nchumu ende a nga n'wi ndli nchumu i ta n'wi ndla yini loyi la ku n'wi fonela loko va zaya tana dorobeni loko va zaya tana ni dorobeni ta mi xavela mahenya ya hina nuna ku na cakala mali hava swo tsakisa n'wansati ku hava se yini ye wa tshama titirakeni ta vanhu a tele tiraka a dlayi so ti phela mi nga ri vanhu
memzaya n'ungumesini ka tintlambi a fane futhi sweswi swi west mzaya loko un'wanyana ni a fane u tirhisela tihomu ta sivara la tshangeni la hambi u gonya ntshava ya tirhisela tihomu mzaya i swi vonini na yindlu i te yi sungula yindlu wa vona ku yi brick njhani brick na xitina na xin'we hi rini i yini denderi i swilo leswi nga ta ni kwatisa loko ku denderi a ku lo lexi xi nga ta ni kwatisa mina n'wina mahato ma nwa mati ma ri tali n'wina famba xavisela vanhu mati ma le ritavi i njhani mfana loyi ku na beef yen'wena vonani swo repe vana mina matoke bari xilexi emzayi bari ngopfu wena bari ya bari wena loko va ku na bari kahle ka tintlambi hinkwato va vula wena i kopela swi ze swi hi lero i lava ku landzelela xin'wana na xin'wanyana i tshama repa beni hi lero se a wu la koka vafana lava va 2K wena wa u tlharihanga i ma hi ku twisa ka mzaya ni xoko i le ku yingiseleni n'wana sesi wo hi ku twisa ni nge 2 second nyana ni mi twisa nyana nghoma ha leswiya ni khata kwalayo ma swi vona ku ri loko hi vulavula hi music guys hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi music mi twini loyi bisa just 2 second mara swi clear swilo leswi smisa loyi a swi yimbelelaka swi fambelana na ti-beat lotana mina matuka se guys ni mi byerini kambe ku ti tshame ti nga ndo landa le vuxakeni a ti hupeni guys a to mani ku chavi beef luya hambo beef ka million ku hava switele ku hava lexi nga ta ni kwatisa mina swa luya munhu wo penga bevele loko phikizana munhu wo penga ni na u ta penga la se mani pengi mina ni nga ta phikizana a wu na swi tiva muzani n'wi landze evuxakeni landze hi mina ene se ni ya phikizana na yena mvama swin'wanyana ho swi tshika swi bela hi moya swi hindza swin'wana hlamuli hinkwaswo na hosisi a nga hlamuli hinkwaswo mara guys it's supposed to be supposed to be honest this year mi le ku twa ka ku vava guys this year i mi disappointe ngomisa loyi hala tlhelo va n'wi dyele na nsati hala tlhelo he guys mi kwini kasi a le mboni lanwa mi kwini macete i mitlayini hina happy hina ntlhambi ya hina yi se tshama yi hi disappointa yi ndla swilo leswi hambi wo yini na yini yi nge zi twa yi ku hlamula hina ntlhambi ya hina yi dyondzini guys ya swi tiva ku yi lava yini vuton'wini na respect na yona hambi wo yi kuma yi ri ku yimeni ku beni kombela ku teka photo i nge zi i twa ku to yima muraka phanda teka picture na wena swi ka fana se hoyi makhwirini munhu wo kala xepi i ntlhambi ya njhani yaleyo a muba milenge ya swimusana mara sweswo ya yena yi njhani milenge tivutisi ku ya yena yi njhani loko n'wi vona yena yi njhani ka milenge ya ximusana na munhu wa xiswapa hi wini loyi nga fanele ya chingeriwa kwala n'wina guys mani swi tivi ku swi loyina hayi macete ku ni bala ala mzaya vutisa mzaya hi leti ni ku lavi leti hi leti a ni chuwangi vutisa mzaya ta ku byela ku letiyani a ni chuwangi futhi a nge ndli nchumu nge ni bi mina location Roodepoort 1705 B next to testing station
hi twini musi manje tana sweswo i vhete i ta na hexe i ta na ambulance loko no ku hupa i boheka ku ya kwini ku ya ka ambulance mara ni nge ku hupi ni training ni 100% sweswo ni training ve nge niki lexiya va nga niki inani ni na maphepha ma xona ni training ni nge ku hupi ve ri machete mi yini wa loyiwa libongang lebukgang no vito ra vavasati musi a hi n'wansati wa loyiwa helevo lembe leriwana lembe leri ntambu ya n'wina hi lero yi mi vavisini na mi tiva n'wina ku ri njhani yi mi vavise ku mi vavisa hi lero a ma ha swi tivi ku mi ta kwini laha le ka hina hi milavi na va vona vo tala va le ku tivuyiseni ha le ka hina he ni ta kheta guys vo tala hi milavi la ni le ku mi kheteni wena i byela mina ku ni xava foni sweswi ni vonisaka swona i ta ni vonisa swona ni nge xavi foni na tifoni to tala ngopfu mina na leyi yi kona tele ngopfu tifoni ni lava yona leyi wa mi gungulaka hi yona ya malembe hinkwawo hlawu akani mahengani hurra hi yona team ya mina leyiwa ya the king gaza hinkwayo hi lena hi khomini hinkwako Giyani Joni hinkwako Malamulele hinkwako Zanini ku ya fika Cape Town hayi you mani mi byele guys ni nge rhandzi leswi rhandziwaka hi n'wini ende ni nge rhandzi leswi hi mhaka ku luya i xaka ra mina guys mi nga ni endli sweswo me ni rhandza loyi ni rhandzaka yena n'wina rhandzani loyi mi rhandzaka yena mani ngheni yaleyo mi nge n'wi rhandzi phosa mina i n'wana sesiya mara a ni n'wi rhandzi ende ni nge pfuki ni n'wi rhandzini ende mi nga ni fosteli hi mina phela n'wina n'wi rhandzeni n'wina mi n'wi rhandzaka ta voni n'wina ku swi ta kwini ta mi puyila loyi ta mi bela i ta mi repela mhaka yin'wanyani i ta mi repela mhaka yin'wana mi ta tlhe ku nyuma na n'wina a ku thetala mina mathoka tate post requestani guys requestani nyana hi kandziyela lowa mzaya lo a nge lungi loyiwa loya ni hi lero na hanya mina ni ku hava la nga ta kona ne le phalavuri botman wisdom ne le phalavuri ya malembe hi lero kahle ya malembe yi kona hinkwako le ku va byeleteleni lava za nghena ni wa ntukulu loyi ta requesta ni swi nge nani wena mlovedi ni ku vone khale wena malovedi ma rhandza beni mahengana a ni tiwi wena mlovedi we le kwini hey guys misani wapa mina nxaka ra yena damani marani hi lero ka music ku sukusela kwale hansi kwaleni ka ni n'wi byela mzani ku mzaa phula byi hola n'wana se hikokwana afrika se why loko mina ni fikile ku mi biza loyiwa no ku mzaa i nge lungi ka mina mi hisa loyi lo nikiwa loyiwa hani ni ta n'wi tlula kwini damani se damani lo nikiwe guys a hi amukeleni le ku fositeleni mzaya ku hetisa yindlu vonani sweswi i nwisa vanhu mateyini ritavi hi swona mara i nwisa vanhu mateyini ritavi mi vula ku hi swona na hi mhaka ku lava ku hetisa yindlu ku lava ku fositela ku hetisa yindlu wa swi vona ku tigiga ka tikumi ma swi vona guys ku ta na problem byelani va ka masingita le complex leyi ku va nisiwa mateyini ritavi swi vula ku xinkwa xa ka Shoprite xi phakiwa hi mateyini ritavi hi swona mara ivuloyi swin'wanyana damani mati ka ritavi chekani ka tivhidiyo ta yena nghenani ka pheji ra mzaya mi ta swi vona ku mati i ka ritavi a tlhela a chela tijojo letiya ti base ngopfu letiya a hakela vanhu mati a ritavi delela ngopfu faloyi na n'wi zonda mzaya wa mina loko a nga ri kahle la me ni twana na vanhu va street la
loko i ndla hi nga ku la sesi va ku bebule hi 5 months ni ta ku zonda why lavan'wani va rhandza ende lavan'wanyani va ni respecta kahle va na problem lava vona van'wana va le ku ti vuyiseni vuyani guys vuyani ka the king man mi nga zi mi yaleni leni mi byerini ta mi disappoint hinkwaswo luya mi ta n'wi twa i hlamba ntsena leswi a nga ta swi yimbelela December leyi tingoma tete ta 4 tete ya ngo na vamabya bemuda i swi vone kwini swa vamabya bemuda ku vamabya bemuda a chayela mhakamhakeni 4 i le ku chanseni se wa penga mu n'wi xiyaxiya kahle se i vulavula hi vanhu lava nga hundza misaveni wa nga vulavuli hi lava hanyaka se mi ta n'wi vona se ti le ku teni ni ta n'wi boha hi me mubohi wa yena swi vula ku December leyi swo boha ni n'wi boha ni ta n'wi yisa le vuxakeni ku ya 14 mara na twali foni ya yini na kasi mola ku ni vona leswi njhani bot foni leyi kahle leyo hi vana vana hi lava nga le swikolweni loko xa foni tshika ku xavela vana tifoni maswona ku hi le ku saleleni ka ndhawu ende mi nga rivali ku kwana Afrika vo ti tirha phela a ku na salary leyi taka no fane ni tindlela salary ni dya na vana va mina hi mavoko lawa se a ma ni voni ku ri na problem loyi a lavalaka ku nikela foni a nikeli guys swi le ku tikeni ku vulavula ntiyiso hina hi vulavula ntiyisa hi fana va muzangi nga ta ku swilo swi le ku fambeni swi nga ku fambeni xiyimo xa foni xi le ku tikeni guys nikelelani foni a nga na luya a nga luya a nga na hi bot nyiko hi n'we mi swi tivaku le ku teni kwala ka n'we le bot nyiko mi kona muslim mi tshama kona ntata hi nkarhi wa sweswi hi vo 2 ya ntata kwala ka n'wina hi bot luya a nga na hite hi bot nyiko mi ta swi twa nhlamba leyi a nga ta yiba sweswiwani va ndle yini mhana munhu loko a ze a va hoxa la va nghena kwini wa yena loko a nga holovi na luwa wa mfowethu a nga holovi na yena se mhana yena na va nghena kwini phela mzaa wa mina n'wi tiva voice leya a ku heko vana Afrika kasi ni onhe yini na ni byeleni nyala ni onhe yini exikolo ni mi byela xitori ku tshama ku landziwa bava a ku ri ya hi vo majuni nkarhi luwa ni ri ku mi karhate swinene a fika rilela bava a ku heko kahle leya malume leyi ndle yini kahle hi lero ka social media hi lero yi ni delerisa hi swifantani hi lero loko swi ni vona swa ni delela hi mhaka yona va ve ku hayi n'wi tshiki i kokwa wa wena ni ta vulavula na yena loyi na ta n'wi disa hi tiphayiphi loyi a nge ni tsandzi loyi ku hava lexi na xin'we lexi a nga ta ndla xona the color rate at this time. Munhu no me swi ni hlamarisini he but yimani mi byela hinkwenu n'wina mi nga laniwa mata Facebook swa yini Facebook i xihungasi manithu mina a ni se tshama ni vekela sesi ni yi rhuketela kumbe ni vekela swara ni yi rhuketela na hi birthday ya sesi na hi vekela sesi laha ni ku happy birthday sesi hi birthday ya swara na hi vekela sesi ni ku happy birthday swara mina a ni lwi na vona lavanga mina ni lwa na mzaya wa swi tiva ku hi lwela yini i ni kolota mali yo ringana 20,000 mani twisisi se loko munhu a holova na munhu se i la ku hoxa na vatswari va munhu guys la a hi veneni honest nqambi ya n'wina a yi tirhisanga mihleketo Insurance va tifishi a ni ta xava foni boy a ni ta xava ni ta landza tihlampfi letiya ta le Pitori letiya ti nga cheleriwa poison le dan'wini ni xavisela vanhu hi 20 rand kumbe a ni ta xava foni ku fana na wena le dan'wini leyi ti rhwalelaka kona wena u vona ni ta ya ni ya inani se hey guys social media maswona va insurance lava mani ni nge pfuki ni poste mhana insurance kumbe papa insurance
like ni varhukana hayi ni dila na yena loyiwani ma n'wi vona ku hi yena a nga sungula laha sweswi tsale ku bari leyi ni dila na insurance ni sukela vatswari a hi sukeleni vatswari hi dila hi xinuna hina laha phela xilo lexi i xihungasi se a hi hungaseni kahle hi nga hoxi vatswari a hi hungaseni kahle i xihungasi xin'wana xa kahle ngopfu na loko hi hlangana guys hi nga nikana ta vuswa ya ku ri hina a hi problem se a hi suseni vatswari mina vhele loko no hlangana na insurance kumbe na posa kumbe na veri i mali ya n'wanyana veri mali ya n'wanyana veri i kona luya n'wanyana ni nga va nyika leti kahle futhi ntlambi munhu luya i nga ze i kwatisa hi mhaka ta vuntlambi hikuva munhu i favor mani i vhete munhu i n'wi bifa i tlhe i swi veka kwala ta bifa mana wena ni bifa ba wena ni bifa na vanhu i tlhari kahle laha you guys a hi kuleni guys a hi kuleni tlhariha a hi tlhariheni loko hi bifana hi bifani mina wena a hi susi vanhu van'wanyana va va lehi bifana mina we straight loko hi tsandzana hi bifana hi nyikana hi leti a hi swi nchumu sweswo ku sukela ku famba hi katsa vatswari mani vatswari va nghena kwini vatswari vatswari vo lo ni bebula phela a swi vuli vo ni rhuma leswi ni swi endlaku leswi ni swi endlaku swi endliwa hi mina na nsati wa mina a swi vuli ku i lo ni rhuma leswi ni swi endlaku kumbe vana leswi i decision ya mina ni ri nexe naswona sweswi ni nga lani nexe komba ku decision leyi tekaku hi mina ni ri wani se a hi hloniphananeni guys a hi hloniphananeni ku swi ta nandzika mata Facebook yi nandzika ngopfu hi kha hi chingelana ku ri xini hi nga katsi vatswari a va ngheni helo ni wena tlhitlimeta sweswi hi ta koka tindleve teto sweswi loko u twa i posta mhana munhu ta straight ta koka tindleve delela ngopfu i ri hime dendere ende vitirere hi botani hi bot Calvin vitirero ku nikiwe yena it was 20 something 2020 something tam chekela ro i vito ra yena rero a ku nikiwe yena ra denderi ku a nga hlambi se a ri teka a ri nyika mina ma swona ku a nga na beef a nga na nghoma a nga na xo chinga hi lero o teka leswi beni a swi vulaku kumbe leswi a nga swi vula le ndzhaku a swi teka a chingela swo hi vanhu se ma swona ku xi xexo a dom ngopfu a xikolweni a nga yangi no ya dasana loko va n'wi vutisa ku yi njhani album ya wena se a sungula ku pfula matihlo mpfala mini bari yes hambi n'wina mi ngo man bari mara na hlekete guys mela hleketa letiya ti hleketi letiya bari ti tlhe ti nga hleketi swi vula yini dendere dendere ni nga hemba ku swi vula yini a ni swi tivi no swi twa kwala na mina hey guys yi mali mi byela swin'wanyana ni ta tshama mi kha mi swi tiva ni beni ma hi nga ni ntlambi ya ka gasa ka ha ri hava ntlambi yin'wanyana lavan'wana va ta hi le ndzhaku ku hava sweswo guys hi nge hi pfuki hi lave ku swi analyze kumbe ku swi vona ku i mani se mi swi vonini na n'wina na nhlayo leyi vo ngo te a ni vete ku na head on ku ve na nhlayo master Xitsonga endle nhlayo laha loko mo ya ka master Xitsonga ka YouTube mi ta swi vona nhlayo rini Mr Post hi n'wi beka 5 hi ku ya hi tipoyinti hi n'wi beka 5 i number ncila hi 5 hi lero swi fana no suka la ya kaya hi tlhe hi vuya a ha ri laha hi tlhe hi famba hi tlhe loko se hi ku ra 5 hi kho hi swi hi fika ku swin'we giyara hi leswi hi nga endla swona ka lembe leri dasa wa ha ta humesa na April wa ha ta humesa mi nga hi la yena guys relationship ya mina na Mzaya a hi ri close ngopfu ku na video liya a hi ri workshop a kokwana Afrika kasi why mi bisa ngoma leyi loko me ni fika a hi ri workshop a hi tirha swin'we a nga rhandzi ku hava munhu loyi a n'wi rhandza a kaya guys baba yi na 8 wa vavasati vana hi 52 Mr Post a rhandza mina ngopfu laha kaya ma twisisa a rhandza mina matako a ni rhandzela yini ngopfu a ni rhandzela matimba
Daman a ri munhu wo kuma mintirho, to be honest. Munhu vulavula ntiyiso sweswi. Mr Post a ri munhu wo tivana na vanhu from kusuka la Joni, a ri munhu wo kuma ngopfu mintirho. Mantwisisi yaliya ya timovha ya yini. So mina a swi tiva ku ri ni heavy duty, like la ku tirhiwaka yana pusha swinene. Se a ti tekela mina muzakwe malume a hi jikenyana hi endla 1 2 3 1 2 3 hambi swilo kha a nga swi tivi leswo ka a nga swi tiviki a byela mina a ni me a ni tiva swilo like a tshama hi ri busy la ka a ku hayi malume a hi jikeni la hi endla 1 2 3 ni robiwa mara swi nga fani hikuva a ni nyika mara leyi nga ni vava hi liya yo se ni nga ha kumi nchumu a baleka na mali ya mina a ku na vuya ni ya ku performeni a na ha n'wi vonanga se hi yona yi nga vuya yi ni kwatisa ni fikelela ka xiyimo lexi ni nga ka xona nyamuntlha na yena. That's why Mzaya sorry ni nge n'wi rivaleli a ni Xikwembu mina hayi a ni nge n'wi rivaleli luya ni nge n'wi tweli luya. Luya ni nge n'wi tweli luya. Liyani na yena hi December guys mi ta swi vona ku a ni n'wi chavi nchumu ni ya n'wi veka la loko Mzaya tana haleni n'wana sweswi a ni n'wi chavi ni nge chavi mfana n'wana sesi ni nge n'wi chavi mina ni nge n'wi chavi n'wana sesi luya wa swi tiva na loko ni ta rhanga ni ya ka sesi ni fika loko minjhani sesi na swara mi fika ni va siyela cold drink a ni ye ni tsandzeka no va xavela cold drink Mzaya Mzaya nga tirheki mani na vatswari va wena i va tinji mali yaliya akaku mati leri ta i tsandzeka no mani hi leyi cold drink mfana loyi.